busate Tripura haste chikoncha chini o hasteo bo hano tabuk druk athukri pere athukri asai tongo Tripura hani Tripura busarok tabuk druk hayungo sinijagi tongo nokni ongkhri thangke kaham kabangma srungai kabangma manirok tubui Tripura hawa hapayo Tripura hasteni Tripura dofani mung kuchugo khayo obahano naithok Tripura dofani bagai mung kuchuk khaima nujagi phaimani mangpili kasai phekya o chini Tripura dofani bisingo bo kubuni dofani slai tebo kuchugo kasamu nujok tongo tei ungkulugu tongriya salkisa sikangse Thailand ha kotoro moi thai thwng Bataimwngo Kwplai ngai phaimani tei waisa tini hai salo haino hai Goa Hasteo MMA boxing Bataimwngo Kwplai ngai phungni jorawo Agartala Maharaja Birikrom Birkhung khalawo phai Sokphaika Tripura sikli makra khalayai horok ba Tripura athukri ngai Tripura wo Sokphaika Kwplai ni banatui Kwplai ni sokatoi a Kwplai ngai phai rok ungkha Ajak Jomatiya Sudip Jomatiya Nanvar Har Rangkhol Ishan Kanubar tei Somorjit Jomatiya Borongni bisingo khorongni gold medal tei khoroktam silver sokatoi Hasteo phai Sokphaika Borongni bisingo o thumung Bataimwngo Kwplai ngai phai rongni bisingo saikhnarka obuti hai thumung Bataimwngo Kwrwngrok tongmani sak kaham ungtui bokroni wansumuro bo haino kaham ungo sakdung mangdu kaham ungthani bo thumung belekhen doro haine bagino khak kusang tei khasrang mani kok saikhnarka Kwplai ngai phaniro Ini mung kha Ani mung Denver Rangkhol. Acha nung Kwrwngrok manuna Asuk Thwng ya bat sai. Nung je training hamani bo umorni sini training hata Last year no join khaimani officially ceremony. Okay training center ko training bahiman kahanda mani Regular Monday to Saturday regular training morning and evening both. Okay o training khai to lo samung ro bumti change makte Chamung healthy protein ma khayo taini ni jodi se game ni bagai if you're cutting your weight then obviously ni diet bo control ma khayo dai gain khaina hinke diet dasha ma bari depending on the game we play nung o je kusno hamani awi nahamu tam coach na da coach Sachin bagai he sacrifices everything like he's everywhere jeng sai chung pano competition thake sir jese pano sai chung no pano masak dia dong pano sir jing logi na thang okay nung o kebono joli uja serang na ke self defense bagai self defense ni bagai pula join khaimani agi jeremon chumi baba bai kisi kisa khaimani ta sir bai agi pula shiniza baba bai shiniza and then sir academy ta pula go hinke join khaimani join khaimani ta ke starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about the step, one by one step. First, what is first step, second step, third step? Steps for Training first, second step. training. Training, you have to come join the gym, start with warm-ups, and then we have a lot of cardios, then some weights, then the main training, Muay Thai, boxing or BJJ. Do you feel any disturbance in your education? No, it's totally fine, balanced. Thank you. So what do you want to express your feeling to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage every one of you. Thank you. Tapi norok ini oza kawo tahun ini bagai kutum lajak sagari. Actually, sini ro Airporto lo, ni omo kaisa academy MMA academy mixed martial art academy. Aja ni onggina Goa wo sini ro ni Kwrwngrok omo players rok thamani ni Goa wo thini bro aja ka jidika Sudip Jomatiya ni Kwrwngrok kai second round no knockout ini omo jidika te Kwrwngrok Ajak Jomatiya bong ke technical knockout first round ga bro kini omo Goa ni omo Sokphaika ro ke sungbro no lam sungna bagini payment Tahun simu ani mung ke Jackie Murasi gorok ni Kwrwngrok ni bumu tam tamo coach ni bung ke Amit Muraching ga ni omo players je player bo ga Ajak Jomatiya te Sudip Jomatiya gorok bukurun sini of course ni sengman bro ongkha 1 year
kasa one year actually je sini MMA academy start themane amo bo besi baloya ko agolios amo start themane 1.5 year hai something amo hayong the within short period no amo kwang mai achievement mangkha like state level mocha championship bo sini arone hoita amo khortam gold mangkha national bo amo sini arone gold mangkha silver mangkha angkai short period ni bisinga sing kwangma amo man khata abu je no lam sona ni bagi o jaga tiaring laja borong ni bisingo sabo bobuti esipu je lam sum nani bisingo angkai ni aijak jamatia bai sudi jamatia borong ke gold mangkha ei khortam bro bo kahamno thungka moroba ni fight ke to fight ke to amo timing and luck meter khai to bro kai to this time amo gold man liya but amo aijak bai amo sudin ke gold man khan ke bro no joto no sung amo nana bagi pinta bon kami ro boro ki amo masen amo killa ke oboti kai course no srna ke training nana ke bahai ke contact hai amo training na ke ani personal phone number by kubuli mano 9774293858 and onge khaiba google map pot tripura legend sini search khayan ke aja sim nikuma aja kanai genro google map through tu nai pheman oboti kai tam samung nangu nor once amo tu hai samung namani reason ke specially sini je youth tabuni je youth sini tripura drop gabang mas samung hamiao kubuli tongo amo ni hoite karon oda kubul khangke mane kamo kubul khangke kubun mane kubul ne amo te mong yang thango abo sara sini je specially buri rok tang dino sing kabang ma news nuk tong long ni news channel tutu nuk tong je amo buri rok amo rape thaijago ba sexual harassment thaijago hingkai o jaga bije hini tong bije hingkai ni amo ang tolak lai thamai yagulo phano ang saksano bahai ke amo defend khainai amo phurungjago ge bije buri rombang ke belline nangkman karon jodi kono rapist burino jodi rap khainan phano ongkha bobono puila tama khaine push khaine tolak khiklainai ge ang tolak lai thamai yagulo ang saksano bahai ko mo khainai abo defend khainai aba ja phurungjago ge a jaga nung amo chok khainai je amo nono je amo khainai nung kono chok khaine leng ri phung paimano bini yak ni every joint bini spine body ni every joint amo sabai mano yak dislocate khai mano burung ni bagai amo pelai nango en chini oro buri robu abono amo surung tong chengpur ni simi sikli rong ni response bahai mani to sikli rong ni response amo buri rok jesu mansa buri rok no sona bagini sum tribe khai tongo amo khai tong ka buri rok khai tongo je amo comparatively chalar kisa gabang engka buri rok khai tongo engka sum amo wanso je buri rok ebu khaina nang sin buri rok specially karon amo sini buri rok no engka bui bisa amo kamo hinai mokol nozar saya bai wanso easily man nai hinai amo tunto sela boro sum nayo je sini buri rok no sum protect khaina mo sungo even though sum protect khaina mo sukhan sum sob somoi brong logrong tongaya ya buri rok ni jini safety ni security brong ni amo ni jini responsibility hinai wanso gina amo course no complete khaina ke samung numung ro ko change khaina samung numung go emne to normally nung je samane hai amo hain sai tongmano bad nung jodi ni amo strength enhance khaina ni kai nung kisa protein mani roksa khan kai chao normally jara khai tongai ro baksa ke to normal no chao normal cha phone ni o jaga ni stamina strength agility endurance joto no enhance songo angka to phone nung jodi ni je limit to mane abon se te kisa amo sa thanan musung ke ba nung amo protein jati mane jon eggs chicken amo heroksa nango ba nung supplement na engke supplement na mano omega 3 multivitamin amo nai mano amo hita bo umur bisin simi sengman lo baterina ka amo o jaga chengman hingke to sini academy chengman hingke to 2020 omo ya je mane ke bo chengna ka chengman hingke sini aro chrai ro age limit sini aro chrai even 6-7 year ni chrai tongo 6-7 year ni chrai tongo 8 years ni chrai tongo 11-12 years ni chrai tongo omo ni kono omo jesu umur kom ni simin khaiman asung chau actually o jaga buiwan so physical fitness and self development bagi omo ya no da career bus nam thangmano chungtak nai khang kai nini omo boxing roni bo omo tamamnai Mayweather Muhammad Ali ongton Mike Tyson ongton bro omo ba si bro sai thangjak engkai nung jesu kom boys surung asun nini kaisa prime time tongo kaisa boys ni ang omo boys besi bang thang ke ani omo ability asu kriung thang engkai kai kom sim khai gang kai
ani career semtham bagi bo aja ko moi mong ta advantage man ta hingga sini oro ta sara nung sungna hingga to even 50 60 year rongi bo nung sungna no fatar Hasteo jemon Bangalore Bombay ama hai rogo ba foreign country rogo ke pura rokhan sungo ama hai no fitness and normal self defense bagi ama hai ta Nambai belanya. Ibong ka out of comeback kaisa kotor event season number 10 Kwrwngrok isa abo sin India ni borok players betul te plus patani alga jaga ni countries ro ni players ro betul USA Russian ro bakse England ro ni ro khayo ke isa abo professional Kwrwngrok game te plus amateur Kwrwngrok but chung sini bo first MMA debut sini bo first sini academy simi Twiprani ke Twiprani first academy MMA Academy ke azagan swimming so first time pro no competition talang mani ke pro no so professional this time so amateur thungka ke azagao Sudip Jomatia bo ke NIT oporyo third year bo second round bo knockout thega bo opponent no ke bo azagao ko gold trophy mangkha ke te khoroksa ke Isaac Jomatia bo ke third year oporyo ko Twiprani University wo bo bahino very first round bo ke TKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy makha egetai khoroktam sinrone simingte bo thungka nenbar rangkhol bo hongke pura third round pro complete khen thungka but this time bo jiti malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khayano ke bro first pula thungmani kisa confidence ro bo ke select tong select of confidence kisa nervous ro tong egetai khoroksa ke Somorjit Jomatia bo bahino ikhaini no third year ni students bo bahino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo kisa hari thanga bo first time bon bagai bo kisa kotor events bo ke te last thing ke chini roni tongmani Ishan Konwar bo Assam ni but bo Twiprani pore kunjobon ko kendriya vidyalaya Agartala wo ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thungka bo bahino second round thangai nyai bo bahino second round no jora bo game thungka bo kaham no pai tongmani bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight kabang 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thungka ke aja bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khaika first round second round thangai bo hari thanga ke so total 5 competitors thaman bisingo khorok no hike gold trophy accept khaika te khorok tam rono ba wish khai bro maybe in future bro kaham no better no khaitan Bubu category khela thunjaga. Sudip Jomatia hinke 67 kg under 67 kg wo Isaac hinke under 56 kilo hinke Ishan Konwar कौन सा 67 kg उसके बाद नैनबर रांखोल इनके 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट इनके ताई समरजीत इनके अंडर 70 किलो Aja non khela ni mong kita mo bom khela. MMA mixed martial arts MMA mixed martial arts इनके जों त्रिपुरानि पहिला फर्स्ट एकेडमी MMA टीम जों जता प्रोफेशनल ट्रेनिंग खायो मॉर्निंग इवनिंग पूरा जों ऑलवेज खायो के सुदीप बो NIT नि स्टूडेंट्स जों थर्ड ईयर नि गाहाम स्टूडेंट्स ने बो दिस टाइम जस्ट चिने अचीवमेंट नि परे इंस्टेंटली रिजल्ट हमखा बनि कॉलेज सिमिगो आमति आसे बो स्पोर्ट्स बो सैक्रिफाइस अनेक खायो बो बनि एग्जाम पाइ माने बो पाराप दिन थायो बो always regular dong bo bone hard work dong always but amti ase bo sports asuk dedicate khai thumane bono sports effect khani amti kono ya bo out of 10 ni bisingo bo 7.5 grade man thabo Aja ham international den na national. Actually national no hinema no but international player ro thum International lot thuna ni am hai no mane kharap to of course tong abon bagai no chung starting sini because chung direct to thangme abla international chung stono sikon siming start ma khane experience bana bro bhaino ke bro at least India bro kabama thungma pore se bro hekesi aste kisa kotor ke mthane but this time bro je thamane abo sikonya one kotor no aro combat go abo season 10 ke kaham perform thega jotono Aja aur ni main coach ni ke angno Amit Murasing Acha duga dauk
다 무슨 전화 teaching 나이 정리는 거 라떼 보자가 그런 자기 또 Chung Frungmani ke ko Bhati Obanyo Cantonment Road Progati School by Assam Rifle School ni kasaro abo Google search khai gamanu Twiprani sene ke jindo total tabo 80 hai tong sum timo sentimo bebak profession joto department in to doctor engineer students bankers businessmen but aron bisingo competitor je dong nai chung properly compete khajan by practice khayo ar je khayarok bahin joto no professional chung practice khayo maybe self defense ke fitness me bagai 좀 딜팔레즈는 뭐 first participate chung first participate to hinimaya chung moi thai participate khaijak state apro bro gold manjak sudi gold manjak bojun jan gold manjak aijek bo haino gold manjak nen bo haino silver manjak bronze manjak chung ke national moi thai thungpro bahaino pura Twiprani bisingo sala khoroksan gold mano apro bahaino ke sudi no mano sala rong bisingo gold medal but MMA ke joto no mix tong MMA ke boxing Muay Thai ni BJJ wrestling ke song joto no chikon compete khayo ke main chini goal ke chung MMA thunan do confident ke chung BJJ ro compete khayo Silang ro khaijak kabang ma ke MMA debut ke MMA fight ke ibo chini first sin team ni 어 바다이몽고 살버스 클럽 통가로 chung salchan thung salchan 무슨 그냥 나하르모 까면 ibong ampuno sir sagana ibo 20 May 20 2023 무슨 그냥 나하르모 Buskang tinang nahan mo ngamono min je bro je khaitong mane bro dikheno tebu kusuka saton tebu dikheno khaitong ton bro so khadwa khaitong mane tebu khaiton kaham keno bro ne dikhe sports tong ha ke sine life ondro sabono sports tong ha ke sine life ni confidence u phayo sports din healthy lifestyle phayo dai century Hasteo no sabono chin boro onek drugs ro kulu paisa ni sports khaitong ha ke ni mind happy dong ho ke rok swimming hamya che ni swimming chung kesalo chung kesal ke tongmano chung abo bai onek kaham tongmano chung buino baino inspire khaimano buino motivate khaimano ke onyo borok bu sono ko shurungo bobo sumai phega ke bobo last se bobo kahamong thango doesn't mean je borok ne wan sumai ke sports khega ke pora hamya thane amtia sudi bon bobo nokha ঠিক মানে গেম বুকা হাম রেজাল্ট ফাইকা টাইম দিন বনে এনাই 10 সেমি রেজাল্ট ফাইকা আউট অফ 10 নি বনে 7.5 গ্রেড মিন্স গুড পার্সেন্টেজ হামনো রেজাল্ট 이제 몇 대가 헬라스는 무슨 그 কোনো 스폰서가 সাপোর্ট কোনো সাপোর্টিং গভর্নমেন্ট থাকে আবো কে কোনো গভর্নমেন্ট স্কিম কোনো সাপোর্ট করে যত আনি সাইট থেকে স্টার্ট খাইমানি আনি সাইট থেকে আনি জিনো স্টার্ট খাইকা চিকন সাকে সো টিম ফার্স্ট 6 জন কে স্টার্ট খাইমানি বা ধীরে বাংতে within 1.5 year bisingo chung tabu almost 80 teaching team 80 athletics strong amai belakhe assistant khai sagat kahang nama tong ha like na experience upare ga ja dokuna maka ko manli angi sapano mane dokuna mandri masone manre kha lengre sire kha amono ke nini awo samungo begalmani na siknu kamu taikena kerengai thanga na international rock once tongo ke buno jole without experience chole mani self defense ni bage ke obo ti ka hai lor ke samu khai tongmani obo no kitinge sikla salai no tam ko pasalamu borona asene sanamu sugo je sports abo mentally physically jotono je paprona mane sports by sen physically mentally fit tongo abani bangai even if participate kaya pana as a omo mai sasnai fitness I can person pore ani somoy pro kisa pore na ta bo sports is sports ke joto no balance ke tongo ka ke to ang mung ka sudip jamatia angkilani dekor komoni trip emne abono karite tam khai tong bitek khai tong NIT agar min babon mo ani babani bum late porbo mohan jamatia thank you